lost my best friend to 23. She left her body and hovered above me. Aduh, ini baru setengah jalan nih guys.
udah lama nggak riding nih guys. Jadi kebetulan motor saya sempat seminggu di rumah nih. Kita ngekor aja nih guys sama para ZX. Nah, di sini guys yang sering terjadi plesetan. Sini guys sering terjadi kecelakaan ya. Keteteran anjir ngejar ZX. Kebetulan stang saya udah ini guys, stang saya udah kena apa ya, gagang pari apa, mangkok stangnya, jadi nikung agak berat sih guys.
motor saya ini gak goyang.